Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, pagi ini kita akan belajar surah Al-Mumtahanah. Ada Maci Ramla Abdullah dari Malaysia. Silakan Maci dimulai. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Sama-sama Maci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aduwwi Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhizu aduwwi wa aduwwakum A'udzubillahi la minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ngikutin Maci ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwakum. Terusin Mas. gimana ya Pak Ustaz? Aduwi wa aduwakum. Aduwwi wa aduwwakum awliya atulquna ilaihim bil mawaddah Aduwi wa aduwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah. Ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم in kuntum kharajtum خرا jihad مجي خرا خرجتم in kuntum kharajtum خرج خرا kharaj خرا خرار خرا kharaj خرج kharaj in kuntum kharajtum in خرج kuntum qalqalah sugra. kharajtum jihadan fi sabili wa batigha mardati إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي wa batigha mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum. Mana ya Ustaz? Iya, tadi sampai sini ya. Wabtigha'a mardati tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lam. Jadi bil mawaddati Maci. Ulang. Bil mawaddati. Bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. In yasqafukum yakunu
lakum a'da'an wa yabsutu ilaikum إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم. wa yabsutu Ya Ustaz. boleh, wayabsutu. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. Kemudian Lan lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum لن ya تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم. yaumal qiyamati yafsilu Panjang. bainahum Yaumal qiyamati yaumal qiyamati yafsilu bainahum. Salah Ustaz. bainakum. Ya. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'maluna basir. Kemudian Qad ka qad kanat lakum qad ka uswatun. qad qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء salah إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abada كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. Sampai di mana ya Ustaz? والبغضاء Wal baghdha'u abadan أبدا hatta إدهار أبدا wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. Mhm. Wal bagh والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Nak ulang lagi Pak Ustaz boleh? Boleh. والبغضاء Wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu. wahdahu dari billah ya, billah, billahi. Billahi wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi la Laas, astaghfiran laas, laas pendek. illa qawla Ibrahim li abihi la astaghfiranna lak Mhm. Laas, la
astaghfiranna La laka wa ma astaghfiron, bukan piran, piron maci, ro. salah Pak Ustaz. Bukan salah lidahnya, lidah piro maci. La astaghfiron. La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Bagus. Rabbana Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana Innaka innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Bagus. Kemudian Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir Omai terus wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن ومن يتول فإن ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Kemudian Terus ya Pak Ustaz. terus baca asallah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Terlalu cepat-cepat baca. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina 'adaitum minhum wa bainal ladzina 'adaitum minhum mawaddah. Bagi dua aja ya, karena di sini banyak tahanan, banyak idgham mimi ini Maji. Maji. Asallahu an yaj'ala bainakum wa bainal ladzina adaitum wa bainal ladzina Ya, boleh. wa bainal ladzina adaitum minhum mawaddah. Iya. Wallahu qadir. Wallahu qadir. Wallahu ghafurur rahim. Iya, bagus. Kemudian la yanhaakum. La yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Iya. Lam yuqatilukum. Lam yuqatilukum fil ladzi lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhaakumullahu anil ladzina qatalukum fid din. Iya, fid dini. Fid dini wa akhraju
fiddini wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum Wa may wa man yatawallahum fa ulaika humuz zalimun. kemudian ya ayyuhalladzi Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin bukan fa'amtahinuhun. fa'am, fam. Famtahinu. Salah Fam. Ustaz. Iya. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu Allahu a'lamu biimanihinna fa in alimtumuhunna mu'minat mhm. fa in Oh, iya boleh. Fa'in alimtum. alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar Iya. la hunna hillul lahum wa la hum yahilluna lahun Mhm. wa atuhum ma wa Faku. atu wa atuhum ma anfaqu Mhm. Wala wala junah. wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujuruhun Mhm. Wala wala tumsiku bi'is wala tumsiku bi'isamil kawafir kawafiri. wala tumsiku bi wala tumsiku bi'isomil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu Mhm. Dzalikum zalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. wa in fatakum Wa in fatakum syai'um min azwajikum ilal kuffari fa'aqabtum fa'aqabtum fa'atul ladzina zahabat azwajuhum mislama anfaqu mhm. wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. Bagus. Kemudian, nah ini. Pak Ustaz dulu. Ih. Ya, aduh, sebentar. Dia tak sihat Pak Ustaz. Suara sayanya lagi rebek. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Agak susah baca ini, agak ribet-ribet. Susah. Jarang Sorry dibacanya Pak lagi. Ustaz. Aduh, sorry.
Makcik pasti pandai, Saya makcik pandai. Ya. saya cuba pasal saya tak pandai dah, saya cuba dulu. Pandai, insyaAllah. Ayo makcik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka. Yuba, Ambil baik. dari Yuba boleh. Yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'an wa la yasyrikna wa la yazni. Yaznin. Agak tagok di sini. Wala yaznin. Ya, wala yaznina. ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان Wala yatin. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن 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 ولا يعصينك في معروف في في معروف Iya. في معروف في معروف Finnya ifa. فبايعهن Fi ma'rufin. في معروف في Fabayi. معروف Fi في ma'rufin. معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Bagus. Kemudian. Ya ayyuhalladzina. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله Qauman. Boleh. La tatawal. La tatawallau. لا تتولوا قوما غضب Qauman idhar. الله La tatawallau qauman ghadiballah. Idhar. لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة. Minal akhirah. Qad. Di sini tarik tadi ya. Minal akhirah. Tak ada yang panjang. Yuk ulang lagi. Qad ya isu. Terusin. قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Pandai ya Masya Allah. Kita Ini dah diajarin hilang rakamannya dulu Pak Ustaz. Saya sayang ni ya. Diulang-ulang lagi Makcik. Bagus. Ini memang jarang dibaca Makcik. Ini jarang. Saya juga di sininya agak belibet ini. Ya ayyuhan nabiyyu idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikan على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد dari sini
لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Sedap suara ustaz. Sedap Alhamdulillah. suara Pak Ustaz, bagus. Ini kan Ya, ya Allah. karena alat-alat yang dikasih sama Maci sama teman-teman semua. Saya kumpulkan belilah alat-alat ini. Bagusnya alatnya Maci, tanpa alat suara saya juga jelek Maci. Iya. Taklah baguslah suara Pak Ustaz. Ini saya nak Aduh. nak ulang kaji balik kan buat belajar kan Pak Ustaz Alhamdulillah, kan. alhamdulillah. Ini buat Terima kasih panduan Maci untuk sudah banyak saya. ngajarin saya tentang kesabaran, Sama-sama. ketabahan. Kemudian Ya, Maci di usia yang ke-62 ya? 6. 65 Pak Ustaz. Nak jalan Alhamdulillah. 65 dari mulai Maci datang 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya Maci? 3 tahun apa? Saya lupa. yang mula-mula saya baca surah Al-Mulk tu kan, saya pun dah tak berani nak tengok, malu. Jangan Pak Ustaz, malu Pak Ustaz. Maci waktu masih ada Eni ya waktu itu ya, Maci? Masih ada Masih Eni ya? ada Ustazah Eni lagi yang Eni, ajar. Ustazah Kan saya Eni. ada belajar Wanti, apa Abah Wanti surah. seringnya ya sama Ya, Wanti, sama Ustazah Rahma. Wanti. Ya, Itu tiga tahun yang Ustazah lalu Rahma. ya Maci ya. Tapi bukan berarti 3 tahun yang Oh lalu ya, kita belajar 3 tahun, bukan. ya Belajarnya saya mah tengok seminggu sekali kalau dapat. dia Masya punya Allah. ulangan tu kan tak berani tengok Pak Ustaz, malu lah Pak Ustaz. Aduh. Satu Tapi kali salah 10 itu kali bagus ulangan. Maci, bagus Ya, untuk kenang-kenangan ternyata. ya, Masya Allah ya ya Maci. betul. Usia Ya betul. usia usia berapapun dengan waktu yang Ya. tidak lama kita bisa pinter gitu. Selama kita mau Betul, ngulang dan betul. mau ngulang ya Maci Ya, ya. kalau tak kerana Gitu. Pak Ustaz ya bantu saya, ya mesti ngajinya mesti ikut suka aja dia. Ingat tahu dah betul rupanya banyak salah Pak Iya, Ustaz. Masya Allah. Alhamdulillah Maci sekarang udah bagus. Bagus sekali Alhamdulillah, Maci. alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah. banyak Pak Ustaz atas Sama-sama, semoga bimbingan. Maci panjang usianya Maci ya. Amin. Ya, kuotanya nanti ditambah lagi tinggal 2 Maci ya. Tinggal 2 ya. Apa? Iya, Ini tak kat apa. sini tengah tak boleh keluar lah Pak Ustaz. Oh, iya iya, Macam kan mana ya? ada Tak boleh keluar cucunya. sekarang Yang tengah. kayak dulu aja, yang kayak dulu sama cucunya. Bisa. Boleh ya macam tu boleh Boleh, ya? macam itu Nantilah. sampai Maci sampai. Okey, Maci, okey. terima kasih atas kebersamaannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.